uma uyocela kubalekile ukuthi ubulili bento ocela ngayo ubheke kungabe ubulili obuzobe bukhombe emadodeni kodwa kube ubulili obuzobe bukhomba kogogo ngoba uma kubulili obukhomba kogogo lokho kuzabe kuukuthi vele ithongo lonke isicelo sakho lizosilalela ogogo abanalo vele bona ilungelo namandla phakathi komuzi amadoda okuthi bona bangenza izinto bodwa kodwa bazenza bebambisene namakhehla ababekade bewaganile. Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane wombelebele kwaze kwasamanxulume esibekelana nina bakanodumo ehlezi kaMenze ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kufinyela khona lo mfanekiso oqosho uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel ibizo lami ngumlekeli lumfoka Mbanjwa kanti insizwa zingibiza ngoNduna kaNdaba Ntombi siyamncumela insizwa siyamkhombisa nesincane saphuma ehlathini ekseni ngovive savuthula ngoba sichela amabethe ikholo likholwa ngenhliziyo elikalibhadina kancane esontweni ogqamgqama umsathe nkankane lakha lathi ngihamba lithese lo sitha lathi ngahamba kumjabulelo ngomatheka komkakhe ngoba njalo mematheka kuthi faca umshana wakofuze fuleleke lo bafowethu uMashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbu la Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwe. Ngiyacela kubafowethu ukuthi usanda kusijoyina la ku channel yethu ushayelo ni button leli libhala ukuthi subscribe bese nawe ukwazi ukuthi uzibeke ethubeni lokuthi yonke imifanekiso eqoshwe esiyifakayo ukwazi ukuthi uyithole. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuzokhuluma ngento ebalekile kakhulu ukuthi uma uhambo yemsamo uyocela ethongweni uyocela inhlanhla uyocela konke okuhle okufisayo phezulu kwempilo yakho ukuthi ngenkathi uya khona uzayocela ngokuthi mhlambe uphathe isilwane esithile mhlambe intshitane ngizocela ukuthi ngigxile kuyona intshitane uma kuukuthi uyethongweni uyocela uphethe imbuzi yithi mawuhamba uyemsamo uyocela ngaleyo mbuzi yenza isiqiniseko sokuthi imbuzi ozabe uyiphethe uyocela ngayo ubulili bayo akubi imbuzi eyisiphongwana abanye abantu ke bazi ukuthi imbuzi eyiduna lapho suke sikhuluma ngembuzi eyimpongo ngenzela ukuthi bonke abantu bacaciseleke ngoba akubona bonke abantu uthola ukuthi nolimi lo lesilikhuluma mase sesijula ngempela njengangisho ngithi intshitane abanye abantu abazi ukuthi intshitane makukhulunywa ngentshitane kusokukhulunywa ngembuzi uma ke sesiya ebulilini bayo isiphongwana imbuzi eyimpongo abanye bathi ke yiduna nakuba iduna kuyinkomo ebizwa ngeduna kodwa ke kulungile kusuke ngonakele ngoba inhloso enkulu kusuke ukucacisela umuntu ukuthi abuqonde lobo bulili obusuke bibizwa ngaleso sikhathi bese siphinde sibuye futhi kuzoba khona imbuzi esibhuzazana leyo mbuzi ke esibhuzazana suke sikhuluma ngembuzi ngizothi esifazane ngoba ngenzela ukuthi ngicacisele umbukeli wempunga yesintu TV. Uma ke bafowethu uzawocela ethongweni kubalekile ukuthi ethongweni lakini nje mawuyocela kukhona into ethile oyicela noma kukhona into ethile nje oyifisa ukuthi ithongo likwenzele yona ungeve wena ukuthi mhlambe kukhona umuntu oqondene naye ngqo mhlambe ukuthi uqondene nomkhulu wakho mhlambe ukuthi uqondene nogogo mhlambe kodwa wena uzocela ethongweni lakini lonke uzokhumbula ukuthi impunga yesintu uyakufundisa ukuthi mawufika ethongweni kubalekile ukuthi ukhuleke ngesibongo ungagagula igama lamuntu uma kuzocela uphethe imbuzi kubalekile ukuthi leyo mbuzi kube imbuzi eyisibhuzazana kungabi imbuzi eyisiphongwana ngoba imbuzi eyisiphongwana yona lena eyiduna uma ngifisa ukuthi umuntu ezwe kahle noma impongo leyo mbuzi leyo iyabukhetha ubulili ngokwasethongweni uma uzokwenza ngayo leyo mbuzi eyimpongo okanye eyisiphongwana ithongo lasekhaya ikakhulu ngasengxenyeni yezalukwazi zivele zicabanga ukuthi wena inkulumo uyibhekise emakhehleni abanumzane bale ekhaya kodwa uma uzoyenza wena ngani na ngesibhuzazana amathongo onke ayakwazi ukubona ukuthi leyo mbuzi oyiletha uzocela ngayo okusho ukuthi inkulumo yakho kanye ukucela kwakho konke kubheke ethongweni lonke lasekhaya uzokhumbula ukuthi amakhehla vele iwona abanikazi bemizi ibona vele amakhanda emizi
ngingakho kona uma uzothatha impongo noma isiphungwana bese wena uthi wena uzocela ngawo ogogo bazovele bacabanga ukuthi lembuzi uyibhekise emakhehleni okanye uyibhekise emadodeni alekhaya okanye isicelo sakho usibhekise emadodeni alekhaya bese bona bedonsa inyawo kanti uma uzothatha imbuzi eyisiphuzazana uthatha imbuzi eyisiphuzazana kube yiyona ozocela ngayo ithongo lonke nezalukwazi zasekhaya ziyakwazi ukuthi zikukhanyisele ngitheka bafowethu angifisa ukuthi ngibe mude kodwa ngizokha phezulu angizukho enzikeni ebengifisa ukudlulisa nje namuhla ukuthi uma uyocela kubalekile ukuthi ubulili bento ocela ngayo ubheke kungabe ubulili obuzobe bukhomba emadodeni kodwa kube ubulili obuzobe bukhomba kogogo ngoba uma kubulili obukhomba kogogo lokho kuzabe kuukuthi vele ithongo lonke isicelo sakho lizosilalela ogogo abanalo vele bona ilungelo namandla phakathi komuzi amadoda okuthi bona bangenza izinto bodwa kodwa bazenza bebambisene namakhehla ababekade bewaganile. Asibonge kakhulu bafowethu ngokuthi niubuke lo mfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi udlulisele nakomunye ngoba nakuyena uzokwazi ukuthi ube usizo. Ningakhohlwa ke phela ukuthi nipress le button elibhala ukuthi subscribe bese nishaya notification button ukuze impunga yesithi mayifaka imfanekiso eqoshiwe nakuwena ukwazi ukuthi uyithole. Ake sithi ke nje impunga Wayengibeke inkalona mingimbeke yami mahlombe Wayengibeke inkalona mingimbeke yami mahlombe Wayengibeke inkalona mingimbeke yami mahlombe Wafika inyoni yahlala phezu Wafika inyoni yahlala phezu